Dobar vam dan i dobrodošli u Marina i gosti live. Evo što sve činim za svoju publiku. Dakle, pošto godinama slušam jedan od najvećih regionalnih šovova Zvezde Granda, tako da sam odlučila proširiti malo koncept i posvetiti live-ove kandidatima. Bliži se 6. krug, napeto je, tako da evo malo ću imat priliku popričat sa nekim od natjecatelja, a prvi koji će otvoriti, prokumiti taj live je Aleksandar Popović, a najbolje će nam on reći svoj put. Dame gospodo, u live stiže Aleksandar Popović. Jel se čujemo? Čujemo se, dobra večer, Aleksandre. Dobro večer. Dobrodošao u Marina i gosti live i evo prvi koji će prokumiti ovaj live posvećen kandidatima šova Zvezde Granda, pa Aleksandre, dobrodošao. Hvala ti puno Marina na pozivu, još jednom dobro večer svim onim koji prate tvoj kanal, hvala ti što si odlučila da me pozoveš da eto malo razgovaramo i o Zvezdama Granda i o svemu što bude interesovalo tebe i one koji te prate. Kako bi rekli, bolje te našao. Tako je. Ovako, Aleksandre, natjecate se regionalno šova Zvezde Granda, više puta si se natjecao. Reci mi, kada si ti otkrio svoj glazbeni talent? Pa šta znam, ja sam još kao dete negdje bio uvek zainteresovan za scenu, prvo kroz glumu, pa onda kroz poeziju, recitaciju i tako dalje, onda na kraju i kroz samu muziku. Tako da od početka sam ja negdje znao da ću ja završiti na tom nekom putu. Nisam ja baš za ove prirodne nauke, biologiju, hemiju, matematiku i tako to, ja sam više za umetnost. Tako da šta znam, eto, baš od malih nogu sam znao da ću biti negdje u umetnosti. Ti si se više puta natjecao u Zvezdama Granda, koliko si evo glazbeno napredovao ovih godina? Pa dosta, mislim, sam po sebi napredak nije toliko vezan baš za Zvezde Granda koliko za lični trud i rad. Jeste u suštini i kroz Zvezde Granda nije bilo mentora, koncept je bio potpuno drugačiji, ali i sada eto kroz rad sa mentorima, prvo sa Saletom Tropikom, sada sa Cecom, tako da dosta toga može da se nauči ko želi, taj i usvaja ta znanja koje mu se nude. Reci mi, što Aleksandar voli slušati od domaće i svjetske glazbe? Šta se nalaže na repertoaru? Baš sve. Baš sve. Kad bi neko ušao na moju playlistu, ostao bi šokiran. Šta ja sve slušam, od domaće, strane muzike, znači ja nemam tu neku prepreku u smislu da slušam isključivo žanrovski jedan tip muzike, slušam sve ono što mi se dopada, sve ono što mi prija, uopšte nemam potrebu da je to nešto opšte prihvaćeno, pesma koja meni prija. Mislim, to se negdje i videlo kroz moje nastupe u Zvezdama Granda, da uopšte nisam gledao neke pesme koje su apsolutno, ne znam, koje svi živi pevaju. Ja uvijek gledam da pevam nešto drugačije, nešto što niko do sad nije izvodio. I naravno da ga donesem na neki svoj način. Osim što si glazbenik, po struci si i diplomirani komunikolog. Reci mi, koliko je važno obrazovanje u današnje vrijeme? Pa veoma. Mislim, u suštini, koliko je sad
Promenila su se malo vremena. Mnogi od nas koji završe to što završe ne rade u svojoj struci, već rade neke druge poslove, ali je čovek veliki po tome koliko može da se snađe u svemu tome, da iskoristi ta neka znanja u svim profesijama koje ga zadese. I gde god da se nađe, može da iskoristi to neko znanje. Tako da eto, konkretno meni je komunikologija dosta značila u samoj toj komunikaciji sa publikom i sa ljudima sa kojima se dogovara posao, svakodnevnoj nekoj komunikaciji, tako da eto, ja sam to negde povezao i spojio ugodno s korisnim. Sa nama je Aleksandar Popović, takmičar sezone Zvezde Granda 2020. 2022. Reci mi ovako, za mentora si ove godine dobio Cecu Ražnatović. Kako se pripremate iz emisije u emisiju i koje savjete dobivaš od nje? Kako funkcionirate kao mentor i kao učenik? Pa ja sam negde ušao u tom trenutku kad je već bio 5. krug, čini mi se, izvinite ako ne mogu više ni da popamtim, u 5. krugu sam ušao, tako da sam negde, da kažem, u minusu sa tim časovima, zato što su se oni već nekih 4-5 puta viđali pre nego što sam ja došao tu, ali odmah na prvu smo kliknuli. Ceca voli ljude sa juga, tako da smo se super snašli. Imamo te mentorske časove otprilike, znači pre svakog snimanja, biramo pesme. Ceca je izuzetan mentor, izuzetan pevač, izuzetan čovek, tako da mi je baš drago da sam došao kod nje. Žiri se dosta promijenio u postavi. Je li atmosfera napetija od onog što se ne vidi na televiziji? Pa može li napetije? Ne znam koliko si me čula, mislim da se nešto internet prekidao, ali... Da. Kako se pripremate za emisiju i koje savjete dobivaš od nje i kako funkcioniraš te kao mentor i kao učenik? Pa mi funkcionišemo tako, mislim da tako funkcionišu u svim timovima, donesemo te neke predloge pesama, pevamo tu na licu mesta u studiju i onda u dogovoru sa mentorima, u mom slučaju to su znači Ceca i Ivana Peters, ono što najbolje zvuči, što najbolje može da se iznese, izabere se, dobijemo te neke savete na šta da obratimo pažnju i onda se to kući vežba, obzirom da nismo svi u Beogradu i da i oni imaju i druge obaveze, to što na probama dogovorimo, posle snimamo, šaljemo putem Whatsappa i tu dobijamo isto preporuke, ispravke i tako. Spomenula sam da se žiri promijenio malo u postavi, je li atmosfera napetija od onog što mi ne vidimo na televiziji? Vidimo nešto, ali onako ne skroz ono što se događa iza. U suštini napetost, to sam spomenuo malo prije, nisi me čula, postoji samo u tom smislu da mi kandidati gledamo kako da što bolje iznesemo to što pripremimo, ne iz razloga koji ćemo komentar dobiti, jer komentari u mnogome zavise od toga kako će oni tog dana ustati, kako će se probuditi uopšte, jeli? A
i od mnogo nekih faktora. Dakle, važno je otpevati dobro, ne obrukati se, ostaviti dobar utisak, a rezultat kao rezultat nekad može biti glas manje, više, na kraju tu publika to najbolje proceni i osjeti. Sa nama je Aleksandar Popović, slobodno komentirajte, postavite pitanja. Ovako, koje žanrove voliš isticati u šovu Zvezde Granda? U kojem se najviše vidiš? Pa u suštini Pop, rock, ja zaista sevdah, na mojim... ne znam, sporije, dinamičnije pjesme. Ja na mojim svirkama zaista pevam sve. Apsolutno sve žanrove i zaista volim svu muziku, tako da sam to nastojao da pokažem i kroz takmičenje. Uvijek sam gledao da mi jedna pesma bude onako nekak da vuče na pop, taj neki naš sa ovih prostora, a druga sam gledao da mi bude komercijalni folk, zato što je to nešto što je nama važno zbog posla. U suštini zaista gledam da kombinujem, osim eto u zadnjoj emisiji kad je Cecin predlog bio da idemo sa brzim pesmama, jer to je nešto što publika voli, nešto što drži ljude pored malih ekrana, što se generalno i pokazalo kao dobro, ali eto, ne smijem puno da otkrivam, ali mislim da ću u narednom krugu malo prošarati između žanrova, između popa i ovog. Pa na PT, da. Ovako, obiteljski si čovjek, imaš predivne dvije kćeri, je li daju oni poneke savjete? Tata, dobro si otpjevao, bilo je super. Da, to obavezno. Mlađa ćerkica Ana kaže, samo pusti mi Zvezde Ganda, da gleda kako je tata pevao. Vole, da, interesantna im je cijela ta priča i mislim, miljenice su gde god da se pojave. Prošle godine kad je bila Jelena Karleuša u žiriju i Mira Škorić u njenom timu, ona ih je bukvalno obožavala, baš je voljela da ih vidi i one su njih zavolele sve. Vidjeli ste i u zadnjoj emisiji kada ih je Sale uključio, svi su bili bukvalno Da, vidjela sam to. Miljenice su tamo, svi ih vole i super i za tatu, super i za njih. Naravno, podrška je uvijek najbolja, bez dileme. Tako je. Aleksandre, sve napetije, dolazi taj 6. krug. Koga do sada, ajmo reći, vidiš u konkurenciji? Pa ja to, mislim, možda će da zvuči malo otrcano, ali ja to zaista ne vidim tako. Znači, konkurencija smo svi i niko nikom nije konkurencija, zato što zaista zavisi od trenutka, zavisi od žirija, zavisi od dana. Neko može da izabere neke preteške pesme, da ih super peva na probama, na pripremama, kad dođe taj trenutak da nešto krene po zlu, da ih ne otpeva dobro, i protiv kandidat koji je izabrao mnogo lakše pesme da prođe mnogo bolje, da ih otpeva korektnije, tačnije, tako da zaista nema pravila i zaista, eto, to je možda najbolji odgovor. Sve vidim kao konkurenciju i nikoga ne vidim kao konkurenciju. Reci mi, što mi možemo očekivati od Aleksandra Popovića? Kakvi su planovi? Puno dobre energije, puno dobrih pesama, bar u takmičenju. Dosta toga što se do sad tamo nije čulo, bar sam tako gledao do sad da budu pesme koje se nisu toliko često pevale. A što se tiče moje dalje karijere, nadam se uskoro i nekoj pesmi, prvencu, što se kaže, vlastitoj. Već sam u nekim pregovorima sa svojim starim mentorom Saletom Tropikom, radimo na nekoj pesmi, tako da se nadam da će ta pesma ugledati svetlost dana do kraja ove godine, tačnije po završetku ove sezone. Ajde, neka mi jedva čekamo to. I dragi naši, sve što je lijepo kratko traje, pa tako i ovo druženje. Pa nam reci, koja je poruka za sve koji su pratili ovaj live? Hvala puno svima koji su nas pratili. I za ljubitelje i fanove Zvezde Granda. Tako je, svakako. Svakako je poruka da nas prate, da dosta toga stvarno zanimljivog očekuje u Zvezdama Granda. U krajnjem slučaju ne bi taj show toliko godina trajao i opstao da nije toliko interesantan i da ne nudi pregršt talenata. Pogotovo posebno me raduje to što
ove godine zaista imamo celu bivšu Jugoslaviju u šovu. Znači imamo i Hrvatsku, imamo i Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru, znači stvarno Velika religija, dosta kandidata, dosta takmičara i to me baš raduje, znači da se taj show širi na sve ove naše prostore i šalje baš jednu lepu poruku. A eto, jedna zahvalnost svima koji su nas pratili i naravno hvala svima koji prate i da kažem navijaju za mene i hvala im na toj podršci. Pa evo za kraj ti nas malo isprati sa jednom po svom izboru nekom pjesmom u a kapelu. Evo imaš pristup da te malo čujemo. Evo, kratko samo da nas ispratiš. Neću mnogo zato što sam nešto i radio sam dosta i umoran sam, ali evo čisto ću vam nešto od Zdravka Čolića. Evo za kraj da nas ispratiš. Dobra vam noć, prijatelji, dobra vam noć, dobro nam doš, dobra vam noć, prijatelji, sjedite tu i zapjevajmo svi. To smo možda trebali na početku, ali trebali smo. Da, trebali smo na početku, ali nema veze, može i ovako na kraju. Evo da ispratimo sve ljubitelje Zvezde Granda i da uživamo i ove subote na svim televizijama od Prve TV, Nova BiH i naravno svi mogu pogledati i na YouTube-u ko nije stigao sve emisije koje su dostupne. Aleksandre, hvala ti još jednom na odazivu. Samo bih hteo da se ja zahvalim tebi na pozivu. Želim ti puno sreće u daljem radu, da budeš pozitivna i nasmejana, da kanal raste i da se čujemo tamo, da će Bog kad bude finale pa da napraviš jednu emisiju sa finalistima. To bi baš voljela. Evo, čekamo i taj trenutak nestrpljivo. Evo, ja imam poruku za vas. Evo, IGTV ćete moći pogledati po završetku ovog live-a. Nadam se da će sve biti u redu. I nakon nekog vremena moći će biti dostupan i na YouTube kanalu, u opisu mog Instagram profila. Klik, subscribe-ajte se, zapratite Aleksandra, gledajte obavezno svaku subotu Zvezde Granda. Naravno mi iz široke religije na satelitima i naravno i na YouTube-u koji je dostupan. Mislim, tehnologija je napravila čudo. Tako da, evo, mi ostalim kandidatima želimo puno sreće. Ko prođe u 6. krug, sretno dalje, šta reći. Tako je. Pozdravljam te, Aleksandre, sretno, rasturaj i vama, dragi naši, želimo ugodan vikend. Lijepi vam pozdrav, pozdravljamo vas. Prijatno.